Luke 4 verse 18. Umoya weNkosi ukimi ngobe ungigcobile ukuthi ngishumayele tindzaba letimnanzi etimbuyeni. Ungithumile ukuthi ngimemetele inkhululeko kulabathunjiwe, nekuvula emehlo etimpumbutheni, nekukhulula labacindzetelekile. Kusho ukuthi Jesu uthi mangabe khona locindzetelekile kumele abe njani akhululeke, bukhona bakhe benta njalo. Mangabe kunemehlo abengasebenzi noma kunemibono ungakuthatha ukuthi in the physical lobe kangaboni, kani futhi ungakuthatha ngekwamoya ukuthi mangabe beungasaboni lutho kude ama-ideas kude umbono ngelikusasa, Jesu ugcotshwe futhi ukhona ukuthi avule emehlo. Ekuhambeni kwakho ube nema-ideas la ngakusebentela ngesikhathi kuthiwa kude lokusebentako. Imicabango letawukwenta kulunge ngesikhathi kuthiwa kude lokulungako. Niyangiva bazalwane? Akusi Jesu we-history lengikhuluma ngaye, kepha nguJesu lokhona mose niyeva kami. Yes. Loku akusiko ngiyati lokuthi kuletinye isikhathi kugcina kumnanzi lenshumayelo than lesento saJesu. Kani loku lakushoko uma nje ngingamemeta nginelikhono ngithi the blind shall see, kungendeka ngalesinye isikhathi kulabanye abantu bathi amen hallelujah, kanzi the blind do not yet see. Ngisasithi nje the blind will see. So bekukamela ukuthi mangithi the blind shall see bese ayavuleka lamehlo bese ke sesithi hallelujah. Singathembisi si excitwe ukuthi the blind will see 10 years, all of the blind will see but they don't see. Uthi Jesu ngigcotshiwe. Uthi umoya weNkosi ukimi. John 8 verse 31, 32 na 36. Ngakho Jesu wakhuluma kulamaJuda labesakholwe nguye wathi, nanime emavini ami nibafundzi bami sibili. Niyawulati liciniso neliqiniso liyawunikhulula. 36. Ngakho ke nangabe indvodzana inikhulula nitawuba ngilabakhululekile sibili. Nangabe indvodzana inikhulula nitawuba ngilabanjani? Ngilabakhululekile sibili. Awuticabange uinvitiwe. Awucabange uinvitele ekhaya kaDlamini kuthi kuhlatshiwe lekhaya, kuhlatshiwe nje umndeni udla inyama kaDlamini, hayi ukuthi kunalaba phasi. Kuhlatshiwe nje. Bese ngiyakumema. Awusiye wakaDlamini wena. Kumbe uyiphosas. Kumbe wakaphosas. Mase kudliwa ngithi water phosas. Dlani. Uma mine wakaDlamini ngikukhulula, shona phasi. Shona phasi. Ngeva ke lamanye emalangeni le hayi lawa la. Ngeva lamanye ukuthi lo munye bekuthiwa naku sekuyabonakala ukuthi kuyasala kudla la. Akuna plastic. Akunani. Ngisho langeni. Alihlupheki. Kanti ufake isicathulwana lesithe. Nakhumula sicathulo langeni.
lafaka azonyawo kade luhamba lapha seselwacina lusesabumanyeva but alifuni kusale umshibo uma indodzana inikhulula ningilabakhululekile impela ungasaste sabi tinto tasezulwini takho Jesu wakukhulula he came to set you free he came to set you free base kuseni ngibanike ihomework ngenxa yokuthi angaphathi iBhayibheli leSiswati ihomework yami senda ngikopela ke nine ngoba sengidawasho lamavesi lengicela bangifundzele wona bese sesichubeka nenshumelo yethu Sambulo 19 verse 7 Johane 3 verse 29 Sambulo 19 verse number 7 Johane 3 verse 29 Asithokoze Sambulo 19 verse 7 Yes Asithokoze siphakamise sinikele udvumo ngobe umshado weliwundlu sewufikile namakoti sewutilungiselele umshado weliwundlu sewunjani sewufikile namakoti sewende njani sewutilungiselele John 3 verse 29 Lowo lona makoti ungumyeni kepha umngani wemyeni nakaliva livi lemyeni ujabula kakhulu umngani wemyeni ujabuliswa kuva livi lemyeni akajabuliswa ngumakoti wemyeni ngale kwalo kutaba ingoti lapho umngani wemyeni ujabuliswa livi ujabuliswa kuva livi lalomnikati walomakoti akajabuliswa ngulomakoti ngale kwaloko kutawusuka ingcabano liphelela kuthini manje nabe selivele liphelile ngakho ke lenjabulo yami seyiphelele amen Amen. lenjabulo yami seyiphelele John wendani uintroducer Jesu uthi nali leli wundlu laNkulunkulu sebasuka ke sebamshiya sebalandzela leli wundlu laNkulunkulu sewuthini ke sewuthi ngiyajabula nginenhlanhla kuma edvute nemkhwenyana noma nemyeni nemnikati walomakoti nginenhlanhla kuva livi lakhe ngithokotiswa kukhuluma kwakhe ngale sambulweni lithi lo makoti sewutilungiselele sewu-ready for lomkhwenyane lomyeni nawo umthandazo le ngifisa ke bazalwane nihambe nawo ngumthandazo wekuthandazela mine nabo bonke labanelithuba lekukhuluma kumakoti waJesu kuthi lo makoti longini lolibandla angagcini eva ngathi lo mngani wemyeni umcoka kunalomyeni mine ngingumngani wemyeni uyasathi silingo sekuthandwa bantfu ningithandze nisithandze ngangekuthi bese nibabcwa kakhulu kwedlula Jesu niyasibona isilingo leso uyasibona isilingo sekuthi kwangazuthi noma be inkosi beyingasho ngalenye indlela ukuthi hey mfundisi Dlamini hamba
well inkosi ayithinga ukuthi mfundisi Dlamini without my servant noma ithi indothana yamhamba sengifuna uyokwenda nawo uyabona lo si ikhona le temptation yekubambelela kulo makoti webantu bambelela kulomfati webantu abe bathe Jesu yekela lo mfati wami ngibambelele kungako Johane uthi he must increase I must decrease he must increase kwangathi noma ngabe yini lengathi nayi assignment beyingenda nine kube lula ukuthi ningathi mfundisi khululeka usinike Jesu lo wenele ukuthi singaphila ngisho sowungekho wena kepha niyabona kungaba buhlungwana manje ngitshele emehlweni kanjalo why ngoba sekukhona lokuthanza le praise yalo makoti kanti le praise yalo mkhwenyana ngiyabonga kakhulu bazalwane tibongo this is life kubonga kukhuluma kusendelana appreciation this is life but ngikhumbula Jesu athi ayiko sibe bangamthumisi kepha wathi angiluthathi lithumo lwemuntu akasho ukuthi angiluva but wathi angiluthathi singa inhlitiyo legcwele Jesu kakhulu kulamalanga lengathathi lithumo lwemuntu leyekela lothumo ukuthi alwengcele kumnikati thanks luvuwe ngimi kepha lunemnikati luvuwe ngimi lunemnikati luviwe ngimi lunemnikati hallelujah to his name mangithuma labanye benu angibuke phasi ngituka mangithuma labanye benu ukuthi abahambe bayele njengasemalobolweni nje mabakunika umsilo bowedlulisa wemfundisi khona lekumele bese uyakwedlulisa angizowadlile emasonto wena le ngumyalo bobonke labadawu lotsholo abalobolana ngibodlulisa what am I trying to say luthumo lwasimakazi kepha ngale lukhulu uthumo lwakhe sine siyawutikhanza ukuthi Nkosi I was only a servant konke lengikwendile akudzingi tibongo letingako ngoba yini lenye bengayenda I'm only a servant siyethusana kulamalanga hayi ukuthi kumbe ngeke kwendeke yini kumbe nami ngalelinye ilanga ngiyawuthi mangena lapha egedeni kube kunemadvodza la gijima phasi bokhoza baphethe tibhamba gijima eceleni kwami lapha labanye bedlale timbatho tabo phasi kuthi naye ingceke useyikhona kepha ngiyathandaza ukuthi yathi kuthini uNkulunkulu akasikhulule kuze ukuthi Jesu atobuyele esihlalweni sakhe ngaze kunekhulu emsusako esihlalweni sakhe uthi Johane mina angisiye lo mkhwenyana ngingumngani wakhe I'm just a friend amen amen Babelo ngcwele I pray for your special grace kuthi Nkosi kunaba labangcwele bakho kungabikho lotaba poisoned by me as your servant kungabikho longa ngibeka
kuwe kanyalo besihlabela sithi akekho lofana nawe. Susa Nkosi lonke lichashata lengekwenda kwami kumbe belenta ngikhompithe nawe. You alone are Lord. You alone are the owner of the church. You alone are the savior of the church. I never lost a thing for the salvation of your church, but you laid down your life for the salvation of every soul. Njengalokhu Nkosi John wakhuluma wathi umele kukhula wena ngiphe mina akube njalo Nkosi. Lonke lithumo netibongo kungekwakho phakade naphakade. Help me to prepare your bride. Help me to prepare your bride for you, not to prepare your bride for myself, not to prepare people that will fight my battles, but to prepare people ready for the Lord, ready to see their Messiah, ready to see the one who loved them so much that he gave his only life to save everyone who comes and who believes. Mawuthunyiswe Nkosi nangalo mlayeto nyalo lengwethulako wende abantu babone ukuthi uyabathanza, uyabanakekela. Naloko Nkosi lokhetha kukwenda ngami ekugcineni kwako konke babe, ngoba vele mawusebenta kulomhlaba you work through an instrument. Ngako Nkosi angigabathi ukuthi you will work as you have worked in me, you will work through me as an instrument to shape the destiny and to change the course of history to these dear little ones. For thine is the kingdom, the power, and the glory is yours forever and ever. Amen. Amen. Ngicela sishona ngomthandazo sithi kuye lonemandla. Again, kuye lonemandla kwenda lokukhulu kakhulu ngetulu kwalengikucelako, ngetulu kwalengikucabangako, ngekwemandla akhe lasebenta kimi. Cela ubeke isandla esifubeni sakho. Kuye lonemandla kwenda lokungetulu kakhulu kwalengikucelako nalengikucabangako, ngekusebenta kwemandla akhe lasebenta kimi. Ake sesiphoze lapho. Kunemandla lasebenta kuwe. You may not feel it. You don't need to feel it. Praise God if you feel it, but kunemandla lasebenta kuwe silently but surely. Kunemandla lasebentako kuwe. Kunemandla lasebentako kuwe. Alethi order la bekune chaos khona. Lamandla ngiladalako la bekungena lutho khona. Lamandla ngilabuyisela iminyaka ledliwe esikhonyana. Lamandla ngilaqinisako. Akubuyisele nalabe sewuthi angeke ngisahlala la. Nalabe uthi ngeke ngisaphila la. Nalabe uthi sengitsiniwe, oh yes, kunemandla lasebentako. Nalabe sewuthi sengitsiniwe, sengihlede kakhulu. Kunemandla lasebentako. Inkosi
ngiyo lengumnikati walawa mandla. Blessed be the name of the Lord. Ungagatsa lokwehlukile empilweni yakho ngenxa yalamandla ngoba akhicita njengaloku uNkulunkulu ahlelile. Ngicela sisho kwekugcina ke lo mthandazo ubhekise isandla sakho nyalo kulomunye umuntu noma usemva kwakho noma usembi kwakho noma useceleni kwakho, if you don't mind, but akusika ngako, no pressure. Ngicela usho ke futhi uthi kuye lo nemandla ekwenta lokukhulu kakhulu kunalonke ucelako nalokucabangako ngekusebenta kwemandla akhe lasebenta kuwe. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Makorintos 2 sahluko 8 verse number 9. Ngobe niyawati umusa weNkosi yethu Jesu Kristu, kuthi noma abecebile kodwa ngenxa yenu waba luphuya, kuze kuthi ngebuphuya bakhe anende nicebe. Ngenxa yenu waba luphuya, ngenxa yenu. Ayigcini lapho, kube liphelela lapho kumbe ngakunenkingana. Lokusho ukuthi inhloso yaJesu yekuta emhlabeni bekangadeli ukuthi ufuna kuba luphuya, kepha kukhona lona bekafuna kumphakamisa. Kwadzinga ukuthi ehle aye la kunalomuntu losenkingeni khona. Akamphakamisanga nge-remote control, akahlalanga ezulwini wathi ngidawumemeda, kepha wehla weta emhlabeni. He became, waba ngulophuyile. Hayi ukuthi waba luphuya, he became. Hayi ukuthi Jesu sithi hawu Jesu luphuya, no, he became. Abengayati lento yekuhamba emhlabathini, abengayati lento yekwedzelelwa abantu, abengayati lento yekuthi angachaphatwa ngisathane alambe 40 days, alambile. Athi sathane ye Jesu awukhulume. Abengayati lento, kepha Jesu bekade ukuthi kukhona umuntu lengimlandzile la, khona lengimlandzile. Akusingoba ngifuna uthi Jesu angaphuya kanjani Jesu lo muntu lobekati uthi kunanga imfunzi nanga uyahamba ubamba ifish yokucala nje lota ayibamba itawuba nemali. How can such a man be poor? Lo wathi ukuthi ifish lenemali ungayibamba kuphi? Ungangitshela ukuthi umuntu lo nje angaba luphuya njani nje, umuntu longadzingi bloho maya uhamba emantini, lo hamba emantini kube ngazuthi umetulo emhlabathini. Angaphuya njani umuntu lo wathi tifish wathi ku Petro noma udwebile ebusuku bonke but ngiyadada ukuthi dingakuphi iphosa linetha. How can such a man be poor? How can such a man be poor? He became poor for a very important reason. Ngesizathu lesimcoka kakhulu. Kuze kuthi ngebuphuya bakhe lithi. Kuze kuthi ngebuphuya bakhe anende nicebe. Ngebuphuya bakhe anende nicebe. Kube bekusingisi ngabe ngithi kulamagama onke kusuka kuLuka kuya kuJohane kodwa nala bengidawuthi isihlokwana salamhla sithi you are free to become rich. Mawaka moya mbamba utangva kahle, kepha mawutawucabanga
ngelive kungendeka silahlekelane. Lithi through his poverty that you become what? Ngiyathi iziligama lelingaphumi nakalula emlonyeni. But liseBhayibhelini. Nangenxa ye-pollution leseyikhona ukuthi mawuthi kuba rich ngekwemhlaba ushona. Kepha ngengcondo lesangulukile ake sibambe liqiniso lekuthi waba ngilophuyile kuze kuthi ngiyokhululeka ngicebe. Banengi ba free from sin, but they are not free to become anything. Bana banengi bakhululeke sonweni, kepha ukhululeke kuphela sawumele lizulu. You are not in the process of becoming. Gani lithi lenkhululeko lesitholako ayisiyo lesisusa nje kuphela, but inkhululeko lesifaka somewhere else. Mabaphuma eGibhita lokukhulu bekungasiki ukuthi hayi saphuma ebugcilini saphumula, lokukhulu bekuthi siyaphi masiphuma la. Siyaphi masiphuma la. You are free to become rich. You are free to become rich. Amen. Amen. You are free to become rich. Ukhululekile kuthi ungaceba ukhululekile. Uyasathi ke sithi niyakhumbula lena ku-Exodus sahluko 1, ngisahluko 1 kambe. La khona inkosi Faro bathi mabanza laba baka-Israyeli yasayithini inkosi yathi sidaba senkingeni. Labantu bataba nemandla kunathi batawugcina basehlula. Ngako ke let us frustrate them. Asibakhinyabete bangetukwanza yonke into lekhinyabeta kwanza kwakho bokwati ukuthi iplanwe esihogweni. Yonke into lemelene na multiplication na fruitfulness ubokwati ukuthi liplane lasesihogweni, ngoba mina lo ngime embi kwakho ngime neliplane lasezulwini lelithi nginemaplane lamahle ekukuphumelelisa hayi ekwehlulekisa. But ungavumi kubambisana nesitha uyoplana i-destruction yemntwana kaNkulunkulu. Yonke iplan lets you will never be fruitful. You will never increase. Uyohlala unje noma ubuyele emuva. Yonke iplan le frustrator kuchubekela kwakho phambili ubokwati ukuthi ichamuka enhlitweni ya Faro athunywe nguSathane umnakabo. Emahubo 139 verse number 16. Wangibona ngiselihlwili, onke amalanga ami abhalwa encwadzini yakho, ajutshwa lisengikafiki nalinye lawo. Omangakhe amalanga Onke endiwa njani? abhalwa encwadzini yakho. Onke amalanga abhalwe encwadzini. Ayisengikhumbula ngalelinye langa David ahlaselekile waze wayokhosela eTheni. Kukhona langa la David kwadzeka ukuthi athathe isimo selihlanya, kube ngathi uyahlanya kaphili kahle kuze atophila. Libe lilanga lakhe libhaliwe encwadzini yokuphila, libe libhaliwe. Bazalwane ukhona lo munye lo wake wangibuta umbuto ngacabangisisa sekengcile. Uyabona ngumfundisi khona lelikhathi la khona usale uthi nje hayi ngumfundisi ngiyalathi iBhayibheli, but mase engcile lo muntu bese ubuya kancane kuba uthethe leli verse leli ngangithithe kuba ngibute ngaleli. So ubuta
spirit of counseling. Likhona leligama lelithite moya wokuhlakanipha, moya wekwadi, moya webu. Niyakhumbula yini lenye? Moya webuvi. Hayi licebo, hayi emacebo, but likhona leligama lengathi lisemkhathini. So lo moya loyo le uhambisana nemoya wenhlakanipha, ngisale ngibeka ngalo lokulula kanjalo. Kucishe kuyame ngalapho enhlakanipheni, moya wenhlakanipha. So sewuyabuta ke ukuthi mangabe ngenda kanje ngisuke ngende kuhlakanipha noma ngicambe manga. Mangabe kunemntwana nami ugangile ubulala umuntu, uyagijima ude ekhaya ubulele lo muntu, coshwa amaphoyisa. Makangena emaphoyisa agijima akaboni kahle ukuthi uyangena yini noma wendlulile. Ngime eminyango akhanza mina emaphoyisa. Kumele ngithini? Nayo ke le nkinga uyayibona. Kumele uthi emaphoyiseni, hawu la ubona ukuthi uhambile phela. Noma utawuthi hayi wengcile. Option number 3 angambona. Angambona. Yes. uNkulunkulu wethu bazalwane. Khona la usalo sengozi wathi kangcono wena ngiko ke ngitsite uthi sekwengcile kungikhana ubuye ucabanga ukuthi bayathi lo muntu ngithe kumele ukhulume liqiniso. Liqiniso lithini? Ulalo mntwana. Mase uphuma senehlukene sewuhamba kancane uhamba uyacabacabanga. Hamba uyacabacabanga. Because was that wisdom or it was counsel? Spirit of wisdom, spirit of counsel. Spirit of wisdom, spirit of counsel. Nkulunkulu yena angathi ukweluleke ukusite kanjani. Asibuye ke endzabeni. La lithi tinsuku tami tisengefiki watifaka encwathini. Kusho ukuthi kude lilanga lelitawufika kimi libe ingoti. None of the days of my life shall be accidental. Kude lengidawudibana nako empilweni yami kwephethe ngengoti. Tonke tinsuku tekuphila kwami talotshwa kungakafiki nalolodwa. Ngive wangisita lengceke yenkosi angisakhumbuli bazalwane ukuthi ngimvephi, but uyabona nje lento le edlula lokwa lokuncanyana nje kwephisanyana, but kukushiye nalomcabango iyakhuluma lengceke ithi makatethwele esibhedlela makabeleka abamkhokhi ngesikwelede. Kepha kungendeka mawugula ulala esibhedlela ngoba ucabanga ukuthi kumbe liviki linye noma mabili, bangangiphikisi laba sebenza esibhedlela, ngiyakhuluma nyalo ngumfundisi. Kungendeka mawulele esibhedlela kumbe bewubuka ukuthi kuthatha ilanga linye noma mabili noma mathathu bese kukuthatha emaviki lamathathu noma inyanga letinzathu. Kungendeka bakukhokhe ngesikwelede ngoba vele bowungakakuplaneli bowungadi ukuthi for how long, but ngeke bakukhokhe ngesikwelede labe wathi khona ukuthi vele after 9 months utaba naye lo mntwana. So lokhu kusho ukuthi ngenyanga yekuqala uyabeka 50 emalangeni ukuthi ngingakweledi. Nyanga yesibili, nyanga yesithathu
So 9 months kahle kahle ngetulu kwekuthi kukhula umntwana lithuba lekuthi beka imali yekuthi mase ubeleka ungayi kubaphathi besibhedlela inkosi yami kuyashoda kushodani 9 months solusebentela ukuthi kungashoda 9 months soluplanela lokho akube khashana nje nawe ukuthi after 9 months ngikhana ubona ukuthi ngalinabukeni hawu bengicela inkosi yami sengide linabukeni hawu lo wakho ufike nje after a day 9 months in preparation lithi ke leli verse uNkulunkulu waplana well ahead of you lonke ilanga lekuphila kwakho was budgeted for waplanelwa wena waplanelwa kwahlalwa phasi kwahlelwa ngawe babe namake noma ngabe behluleka ngenxa yetindvo lababhekana nato kepha the creator lo wabona kukuhle ukuthi ufike kulomhlaba wakuhlelela tonke tinsuku tekuphila kwakho wakuhlelela lonke ilanga lakho lilanga lekubonakalisa ukuthi uNkulunkulu wethembekile lonke ilanga lekubonakalisa the sufficiency of his grace mangabe uyathi kuthini lokhu ngakukhuthata lokunye mangabe uyabona ukuthi awuboni lutho awuva lutho ubokushayele lomunye nje umntwana kaNkulunkulu utawumangala utawuchukuluta umusa wekwethembeka kwaNkulunkulu empilweni yakho mawuva ukuthi you are sinking shayela lokungenteka umcabange ukuthi akasi sinking utawukwati ukuthi uNkulunkulu is in control lilanga libonakalisa kwethembeka kwakhe uNkulunkulu encwadini asimfunze baseFesu 2 verse number 10 Your grace and mercy brought me through. I'm living this moment because of you. I want to thank you and praise you too. Your grace. Your grace and mercy brought me through. One more time. Your grace and mercy brought me through. I'm living this moment I want to thank you, yes, and praise you too. Your grace and mercy brought me through. Hallelujah. Yeah, basa kushaya intombi letinzala lapha bo Agnes ubona abadondolotela. Your grace and mercy has brought me through. Your grace and mercy has brought me through. Hallelujah. Basefesu 2 verse 10. Ngoba thina singumsebenzi waNkulunkulu. Sidalwe ngaJesu Kristu ukuthi sende imisebenzi lemihle. uNkulunkulu la ilungisa kuqala. Base khona laba bebangisita la ngalamaphepha, please run quickly. Your grace and mercy
brought me through. I'm living this song because I want. Kwendeke njengalokulina nje ukhanze kuthi umgwaco kahle kahle sengema potholes road lokube kungumgwaco akusekho setigotsi mlibe cho ngange ukuthi leminye imigwaco seyidzinga emabloho kuze wenze ipothole kuyendeka ke letinye tinkapane ngeke ngitati inkapane tebantfu tisebente nakulele ngifuna sikunake ukuthi mayithatha lomgwaco le contract mangabe bese uhambe kakhulu emgwacweni embi kwakhe noma ke lengakini ngoba kusilona kuphela so uhambe kakhulu sekagongonya lama potholes lithemba liyabuya nenjabulo iyabuya mawudibana nalamagama athi road works ahead ngalama magama bathi kungendeka ukuthi awuphatheka kabi but uthe kwesikhashana sekukhona laba usebentako kukhona laba usebentako kukhona ke lomunye umgwaco ngafunza ngawe etindzabeni wasukelwa ngilenye icontract ngayisho wasukelwa ngilenye icontract kepha nomgwaco mubi kwedlula ngesikhathi base ngawusukele ange akuhambeki kona ngazuthi iyaba khona imali yokusebenza nemishini lemikhulu yaduma but akuhambeki kepha ke ngiyati ukuthi kuthiwa luthando lubona indlela noma ingekho ngaya ukuthi lomunye ube nesibinzi sekuganwa nekugana la umgwaco ungahambi khona yabazi la kuleli thando khona indlela abasho somgwaco but indlela ikhona shows there's a way of getting there yeah now mawubona le sign njalo bahle basithembisa nathi la kuthi soon and very soon mawubona le sign it's a road works ahead kusho ukuthi labe ufika uhambe kancane khona masinyane utakwenza ngespeed labe ufike ume khona masinyane utahamba ngespeed labe ufike usaphathelwe khona mawuhamba ngetinyawo bakusaphathele masinyane ngeke ube nenkinga ngaze ngaxolisa ngithi ngiyageka nami ngigekisisile kanti ngihlala lamanye majaha sengibona bayema bayaswaca bayangibuka nami ngiyabuka la sibukweni nami ngabona hayi kuyabe kunyatheleke emanti athela lomunye ngahutha ngaxolisa hayi ngabona naye aphakamisa sandla ngabona hayi iphelile so utawukude esondweni ngeke athi lo mfundisi walapha kepha liyeta langa la khona ngeke ngibe nenkinga ukuthi ukhona lothelekile yini ngoba kutaba ngithela wayeka lapha oh hallelujah road works ahead leli verse lalibasefeso 2 verse 10 lithi uNkulunkulu usemsebentini kucula what's on the other side dashintsha tinto
God works ahead. Impilo yakho neyami ihamba la. Mangabe awuboni lutho lushintshe emgwaqweni lo, ubokwathi ukuthi yonke indlela lo ihambako uyayati uNkulunkulu usebenta ahead of you. Usebenta usengaqedi nekucela. Ngiko athi niyawuthi nisacoca nje ngibe sengivile. God works ahead. uNkulunkulu usebenta ngaphambi ngisho kwemaplane akho. Ngifisa kwatisa ithenda yekusebenta impilo yakho netinto empilweni yakho ayikawinwa ngisathane, iwinwe ngumoya lo ingcwele. Nguye lo wenda umsebenzi. God is at work ahead of you. uNkulunkulu usemsebentini. Usengafiki wena, uNkulunkulu usukafikile. Usengaboni, usukabonile. Bewungavuka uappreciate, ujabulele lilanga ngelanga ngekwemahubo 139 uthi nali lele linye ilanga uNkulunkulu lalifaka encwathini yakhe yokuphila. Usengavula umnyango, usengangena ebhizinisini, usengangena ehhovisi uthi nali ilanga uNkulunkulu langendela lona. Usengake uyawuhlola nebantwana ukuthi bakhona baphelele badlena bakadli ini, uthi leli langa leli ngiyati ukuthi lisebhukwini. Noma ngazange ngalibhala mina ebhukwini ngala, kepha lisebhukwini lasemazulwini. uNkulunkulu njalo uhlale asebenta tinto emfihlakalweni, akareport kumuntu ngoba he is absolute God and perfect in his words. Lo sangakubikela ngilokuthi akadzingi iholo lakho, akadzingi ukuthi umholele. uNkulunkulu usemsebentini. Ningiva kahle mose angikhulumi ngehistory, angikhulumi ngaJesu ukuthi wendani, ngikhuluma ngaJesu nyalo ukuthi he is at work now. God works ahead. uNkulunkulu usemsebentini wabani? Walabo labamthandzako. Kungako athi lokho liso lelingakakubona, indlebe lengakufa, inkosi isemsebentini. Futhi kude la inkosi itawubuyisela khona ireport iyobikela lomunye, ngoba kude longetulu kwayo. Angithi kumele ubikele longetulu kwakho mase uhlangana nengcaki. Manje uNkulunkulu akabikeli umuntu ngoba akanangcaki simakathe. Akanangcaki. Mine nawe mangabe kukhona lesikubonako siya reinforce kumbe sithandaze kakhulu, sizile kakhulu, sithole ama intercessors, uNkulunkulu aka approach intercessor because he is almighty. Emandla onke kuye. Uyathi khona bobabe lesinabo lapha kulenye project manje makusetshenzwa lapha kuhle kuthiwa hey simende uphelile kude simende etolo. Manje when God is at work akaphelelwa ngisemende ngoba live lakhe liyajika libe ngisemende. When he speaks it, it becomes. God is at work. Mangabe bese kushoda sinye sekuphatha abantwana, when God is at work uyakwati ukushintsha lesibolile afake lesisha. Mangabe bese ulahlekelwe iappetite sekunekudla lekuthiwa lokhu nalokhu awukudli, when God is at work ahead of you uyakwati kushintsha tintfo lebese ungakwemukeli lokudla ubuyele uyawukudla ngisho lebese ungasakudli. Lebe sekuthiwa une-ulcer wena lokubaba kawusakudli. When God is at work uyakwati ukuthi leso silonza asibophe asiphilise ubuyele udle pelepele umshibe ngalokubabako. Yes. Ngibhekelanga
lebufakazi bakho awudzingi ukutotshela mina ungabutshela lomunye. Uyabona umgwaco mangabe usebendwa, uyabona wakuhelehele lese kulikhunyana kuhamba nyalo laba chamuka ngala uba stuck kuletinye tikhathi phele 30 minutes kuphele hour usendleleni. I'm looking forward for the day la khona ndunankulu noma yinkosi iyawubamba skele kuthi lo mgwaco lo uyavula. Mangabe lona bazalwane sithola lo musa waloko labasithembisa kona, mangabe ngeke uvule official kuyafuna nje sithatha kwesikelo sethu bese sithathana na kuyalapha ulenze lesihlobo sami lesavala umhlangano sisasendleleni akasiye na chairman akekho nasekomidini wathi ngiyawupostpone lo mhlangano wangasho nane ukuthi ngegama wathi ngiyawupostpone lo mhlangano ngoba bona litulina ngala ngakuye nathi siyawutimela lapha official sithi siyawuvula lo mgwaco kade zihamba kuma potholes lamuhla uvalekile kwangathi moya lo ingcwele ume nesikelo sakamoya lamuhla to open indlela betingasahambi la bese kwathi wakhona ukuthi kunema potholes moya lo ingcwele unesikelo esandleni ukuthi I'm opening a new way today. Ngiyayivula indlela, ngiyayivula indlela. Yasho kuMaria kambe ingilosi yathi uyathi kuthini na Elizabeth lebe kuthiwa semdzala ukhulelwe lezulu selivulile official, selivulile lezulu official. Lo Johane 3 Johane wekucala sahluko 3 livesi lekuvala lenkonzo. Johane wekucala sahluko 3 verse number 8. Inkosi inamandla sahluko 3 verse 8. Umuntu lona kowasathane ngoba sathane wona kusukela ekuqaleni kodwa indvodzana yaNkulunkulu yetela kona lokho kuchitha imisebenzi yasathane. Amen. Indvodzana yaNkulunkulu yetela kona lokho kuchitha imisebenzi yasathane. Angisho ke bazalwane solo yachithwa imisebenzi yasathane kodwa lo ibuthile. Solo wachithwa lo mdustbin kodwa lo ubuthile. Solo ichithiwe imisebenzi yasathane. Everything that is a mark of the devil has been destroyed. Angithuwe emagama emabhayibhelini lehlukene lengicela kunika umcondo wawo lelinye lithi he came to undo. Ngalawa emagama lobe kwakhiwe ngusathane kulomgwaco kulendlela yekuphila kwakho wakwakhela ema potholes all the way of your life sewuyathi nawe ukuthi kumele uhambe kancane kumele ugadze tintfo kumele ugadze lokhu nalokhu. When Jesus came, he came to undo. Utele kutawuqalela phasi lemisebenzi nekonakala bekwendiwe ngusathane. Lesibili lithi he came to destroy. Empeleni lele ngilifuna kakhulu ngilele lithi he appeared.
to destroy. Alisasho nekuthi weda wahlala. Ngazo selithi nje wavela. Wavela wachitha imisebenzi yaSathane. He just appeared. Libese ke liyagcizelela lele lithi masabuya kwesibili akabuye lokwecala ngoba wacetha ngakho. Kusho ukuthi thine kumele siphile ebumnanzini bekuthi Jesus appeared. Ngesikhathi atalwa nguMaria ahlala la emhlabeni for 33 years, it was just to appear. Wavela wachitha yonke imisebenzi yesitha yaSathane lamuhla, and that is the reason I sing and I shout, for Jesus came down and he lifted me up. He became poor so that I become rich. Unelilungelo to become rich. Why? Because your Jesus became poor so that you become rich in grace, rich in good works, rich in relationships, rich in your spiritual life. Ngange ukuthi ungahlefulela labanye impilo yakho ucebile kakhulu. Do you feel like there is something to be destroyed? Do you feel like there is something to be destroyed? Kukhona yini lo ngathi Jesu kukhona kimi lekumele kubhujiswe? Ngifisa sinike ithenda kuJesu Kristu kube nguye ngoba uyakwati. Usangayicala into ayiphelelise. Labanye baphelelwa imali endleleni, Jesu akaphelelwa imali. Labanye baphelelwa sikondiyele endleleni, Jesu asimphelele. Livi lakhe lingemandla akhe, livi lakhe liyadala. Ungahamba etibhedlela letinkulu bodokotela bahambe bacakeke kulokunye ukuthi bakusita ngani, kepha lo Jesu Kristu lenkosi lengikhuluma ngayo inelivi. Imishini yakhe lemikhulu livi lakhe lelinemandla, udala ngalo lokungekho kube khona. Mangabe bese kuphuke umbala uyavela umbala ngelivi lakhe ngoba livi lakhe linemandla. Mangabe bese kungekho liso uyalidala liso. Inkosi inemandla. Ngicela sisukume sithandaze. Inkosi Jesu.
Umoya nemandla ekwenta lokukhulu kakhulu kunalesicabangako nalesicelako ngekwemandla akhe lasebentako kithi. Bani ngumkhicito walamandla lasebenta kuwe? God worked ahead of you. Ungakatalwa, he worked ahead of you. Blessed be his name. Akacakeki ukuthi sotawuchubeka kanjani. Be it issues ekufunza, kungaba tindzaba temsebenti, God has worked ahead of you. Kungabe tindzaba emabhizinisini, God has worked ahead of you. Ungakafiki kulowo mhlangano, God has worked things ahead of you. Ungakayi kuleyo interview, God has worked ahead of you. Ungakayibhali leyo ncwadzi, God has worked ahead of you. Ungakayendi leyo application, God has worked ahead of you. Kadza kushiya uNkulunkulu wagijima phambili. Uhlela tindlela letingemagebhugebhu. La kuyindzaba khona uyibuyisa phasi ngoba he is the one that has been assigned to open the way for you. Uze asho athi ngiyayati indlela loyithathako. Kungako ulungisa ungefiki ngoba uyayati ukuthi utawuhamba ngayiphi. He never loses your address. Akalahleke endleleni uNkulunkulu. Lord, you are able to create. Makhona Nkosi lekudzingeka ukuthi kudaleke siyekelela isandleni sakho. Makhona Nkosi lokungumsebenzi wesitha. We say wonke umsebenzi wesitha wena Jesu wawuchitha. Ngeke lamhla sithi siyawuchitha ngoba wawuchitha wena. What you destroyed remains destroyed. What you destroyed remains destroyed. What you appeared to undo remains undone. It remains undone. Makhona labakuvusako, it remains undone. Mabakhona labakubutsako, it remains destroyed. Ngomoya wakho Nkosi susa kwesaba, sesabe imisebenzi leseyachithwa. Susa lovalo ngelikusasa. Susa livalo ngananga umntwana wakho. Kusasa kumbe kuleli viki. Khona la kumele mekhona. Khona la kumele ende lutho khona. Maybe the enemy has instilled fear. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi vula. I pray for the spirit of revelation. Ukuthi abone lokusithundi sesitha. Esikhundleni sekuthi esabe. Athi praise God ngiloko lokwachithwa nguJesu. It no longer has an effect. It is not going to work against you because Jesus has undone every work of the enemy. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue that shall rise against you has already been judged. Everything is working for your good. Nalebe kungathi kukabi, it's working for your good. Why? Because God works ahead of you. May you employ, may you give the Holy Spirit the tender to do the work of the Almighty in your life. Mnikete itenda, wende sivumelwano naye, sign with your mouth, I am getting into covenant with you, Lord. Ngiyavuma lamuhla, itenda ngiyiniketa wena, ngivumela wena Nkosi, no money, no strength, no power.
akunamshini lenginawo, nginiketa wena Nkosi, ngoba unemishini yonke, unetimali tonke, unemandla onke, usesihlalweni kude la ucela khona, kude la uboleka khona. The whole world is in your hands. Thank you, Lord. Ngesandla sethu sangesekudla asishonanga emagama, uNkulunkulu longcwele, ithenda yempilo yami, nethenda ngempilo yami, ngalokumele kwenteke, ngingene esivumelwaneni, nginiketa wena lethenda, akube nguwe lo wenda umsebenzi. Amen. 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 Inkosi yemusa ikuphe kuphumula, kuthula kube kwakho njalo, kukulondolote kuphumeni nasekungeneni. May you enjoy the shadow of his presence, and may his peace be your rear guard. Ulondoloteke kuphumeni nasekungeneni kwakho, kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade naphakade. Amen. Amen. Praise God.